भारत पुंबगी ओइना भारतीय जनता पार्टी की मास एनरोलमेंट की प्रोग्राम अमा कोई चथजरी बीजेपी दा मेंबरशिप लौबियु हाना मेंबर ओइबसिंगसु अमुक मेंबरशिप रिन्यू तौबियु हाइबा दुगुंबा अखोई थबक थौरम अखोई चथजरी बा थबक थौरम मसिदा मणिपुर की प्रजा पुंबना कोई एनरोलमेंट प्रोग्राम मसिदा सरुक याबियु मेंबर ओइबियु हाइबा सिगुंबा अपील अमा आई लेबाक प्रजा पुंनमक्ता तौजबनी थमोइदगी चुमी अखोई हुजिक लेबाक असी खितंग तंगदु लेतादबा नुंगाइतबा तांकक अमदा अखोई लई अदुबु सरकार अमा लेत्रगदी हाइबा ngasi manipur da oiriba problem asi akhoi solve to busungam ngamoi sarkar leiragadi sarkar sina thengnagani akhoi da tariba dosa yellow mi sing da tariba dosa se manipur da leiba phuruk kunthra ga manga da tariba dosa se sarkar sina thengnari thengsu thengnakigani mai leidana cheloi पालिबा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लीडर ओइबिरिबा ऑनरेबल सीएम श्री एन बीरेन सिंह ना हंजन हंजन मणिपुर की प्रजा पुनमक्ता प्रेस की खुथांगदा महाक की मसामक की सोशल मीडिया की खुथांगदा कयामरुम ममा संदोकना ताकपिख्रे मसी लेरिबा इशू सिगी मतांगदा आई अमुक हंजन हाइजररोय अखोई की मणिपुर प्रजा अखोई वाखन मानबा लिंजेन मानबा मसु चंगी होय थोहनिंगदबा थौदो मिशी मिना मिचम प्रजा खरगी थवाइदी थाखरे थांगनबा लेबाक्तगी चंगक्पा इलीगल माइग्रेंट्स नार्को टेररिज्म दा थबक तौबा अदुगुंबा खरना अखोई लेबा असिदा यारे चंगबा याय ममांगदा अखोई बॉर्डर की फेंसिंग लेरमदबदगी ओरो 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 चंगक्तना गसी अखोइदा लाना से तारकपनी अदुबु सिगी फिबम से यौरे खंगबदगी हुजिक्ति एफएमआर लौथोक्तना अदगी बॉर्डर दा लेबा सिक्योरिटी हेना मसिंग कलहंदना मसिंग यामहंदना सरकार असिना लौबा याबा खोंथांग बायोमेट्रिक्स तौदना लौबा याबा खोंथांग मयाम अमा लौरी हाइबसिसु आई म्याम फमदा थमजगे अदुगा अहांबदा आइना पंजखिबा अखोइगी एनरोलमेंट असिगी मतांगदा अखोइना मास अपील लमा मणिपुर की प्रजा पुनमक्ता तौजरिबगी मरम सिगी मणिपुर दा आइगी इचा रॉबिन हुड आईएलपी की हिरम दा थवाई थाखिबनी आईएलपी हाइबसी अखोई मणिपुर की अदुकी मतिक लूरबा ख्वाइदगी मरु ओइबा सोर होनबदौना मरु ओइबा अदुगुंबा एक अमनी इनर लाइन परमिट की दमक थवाई थाखिबा इनाउ रॉबिन हुड मणिपुर की प्रजा मयामना मतममदा वाखिबा अदुबु भारतीय जनता पार्टी की सरकार असिना सेंटर अमसुंग स्टेट ता लेरपा मतमदा अखोई ऑनरेबल सीएम अमसुंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एमएलएस मोय पुन्ना खनरगा आईएलपी सिमदी अखोई लौसी सेंटर दा मसी पियु हाइसेना मखोइना तक्सलुबदा मरम चाय मसीदी पीबा याय हाइदना अदु सेंटर न मसी आईएलपी थंबिरई मसी अखोई मणिपुर की प्रजा की दमकता सेंटर न खल्लगा अखोई हिंगनबा यलोमी कन्नबा थंबिखिबनी हाइबसी मसु आई मसी म्याम फंदा आई थंजगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अखोई प्रजा सिंगबुदी अखोई द यामना सावी चै मबुनिंग द पेंदबा पोई अखोई सु अदुम मोइना सावीबदो अखोई कसु मोइदा सावदे मोइ वादना तौरिनी मिशी मिना यावबगी तौरिनी हाइना अखोई इसा मकोक नुंगाइते अदु भारतीय जनता पार्टी से सरकार हेक पाइखिब निमितगिदी प्रजा सिंगी काननबा प्रजा की याइफनबादा खोंथांग कयामरुम लखलई हाइबसे आई मसीगी पॉइंट अमनि खक पंजगे ngasi manipur gi miyamna masi yum yum da thonga chanari ba cheng pds ki cheng bharatiya janata party ki sarkar sina miyam gi damta khalaga pibani narakpa matamda layeng ba laitab layeng na ba pesa laitaba wa ba matamda honorable cm na hek cm oibadagi cm haksel gi tengbangana health scheme masel laukthokibani government gi paisa khudingmak center gi lakpo oiro state gi lakpo oiro direct benefit transfer se BJP सरकार ना होदोकनी BJP सरकार ना मसी पांगथोकनी अकाउंट लेतब मीसिंगबु अकाउंट हांगहलगा बैंक का समनहन बहोनबा BJP सरकार ना पुथोकनी जन धन योजना मिरोन बिनुपी सिंग ना अंगांग उनबा मतमदा था अहुम खतंग सुती फंगमबदो पेट लीव ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना था तरुक पीबनी डिलीवरी मतमदा पेट लीव था तरुक एक्सटेंड तौबनी सेल्फ हेल्प ग्रुप मणिपुर दा लेरिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप मयामदा लाख मरी मरी की अदुगुंबा सेंथंग पीदना मखोई की
any product puthoknaba pochai lainaba makoida senthangi adugumba kuthangda self help group ki kuthangda financial assistance piri skill development ki matangda training kaya ama pangkoktana skillful ohelli sarkar ki thabak pi bahai basidi mipung khudimak government employee ohen bangam dabanina skill development ki program kaya marum chathari startup stand up ta mayam ama ubire masi manipur ki entrepreneurs mayam ama ubire masi manipur ki entrepreneurs mayam startup stand up ki sugumba subidha loan subsidy yaw loan asi phangakanda mayam ama business tamai onsandana khumang chawsan bahura abani nupi singi cluster project handloom gi cluster project mayam ama sarkar sna paikhalai guarantor yaw taba bank na loan pidi mudra yojana da loan asina guarantor hai basi yaw taba 50,000 to 5 lakhs to 5 lakhs to 10 lakhs maina category ahum thokna mudra loan pidi mipum khudimak yum amamam da leigado buni haibagi wakhan londa yum saba ngamdaba mida housing for all gi subidha phangali yum khuding da ising tagado buni toti tagado buni ising thakna ba leigado buni haibagi wakhan londa har ghar jal yojana bharatiya janata party na hujik yang kanna chathari ujala yum khuding mai than gado buni electricity phangado buni haibada led bulb supiba subsidized rate ta led bulb piba amasung nupi singda chak thungbada nupi gi tangai phadaba nomagi mathauda ujala yojana gi kuthang su gas piri aina ngasi panjari ba scheme sing asidi khara khaktani scheme mayam asi loina pallabadi adugi matik aina ngasi press conference tawjari basi almost akoi 3-4 hours ku scheme mayam sida haibada akoi loi roi mayam maphamda Bharatiya Janata Party ki akoi karmi amo ina Bharatiya Janata Party da thabak tawjaba nupi amo ina aina appeal tawjabasi akoi pukchen manasi akoi pukchen tinasi Bharatiya Janata Party na kari nungda kari shirasu akoi hingi ba bhokti parties ne hingi ba bhokti iramdam imaleba asigi khujen machet amatang oirabasu sohalloi kaihalloi haibagi wasak ase mayam da hanjan thambikre honorable CM na amasung honorable home minister Amit Shah masamakna Manipur sungkai kaihalloi separate administration sungpi piroi haibase hanjan haikre hoi marak narco terrorist kharana akoi da attack tawi chumi adubu madugi attack adudagi akoi ngak thokna ba kamaina masi amuhanna attack to holla oidage haibasi gi chak chaba khongthang yam kanna lokhatli masida honorable CM ase Manipur da laiba yelomi kuntra manga sigi CM ne ba maitai khatagi sunate naga khatagi sunate Manipur haiba ima leba asigi da laiba mipung kudima ki CM ne aduna sarkar asna logado badaita se yamna lui manglam chatagi soiraga lakpa langbun dongna pullaga lairamba issue mayam ama discussion hour da amasung khabar da public platform da mayam ama nainakre kari da kamaina tawbadagi ngasi Manipur ki pibam si oikibno haibase yam nainakre aina hanjan haidrasu lebak praja sina hena khangbirabani ngasi Bharatiya Janata Party sarkar asina yamna kanna honari honabada natana akoina sarkar asina leitragadi ngasi sarkar si thugai ningba political agenda da political interest da rajniti gi lalong da sarkar thugai ningba tham pai ningba kayana adumakso kuraki ina lai sadabadi nateba sari adubu aina haijaning basi Manipur gi ima iben akoi Manipur gi ima sing aduki matik thongna lei moi akoi da su chai raga su ima sing iche sing ichan sing da ina haijaning base sarkar sida amutang hajabiyu amutang da su akoi hoi hajaraga lae chahi kayamuk sugre budi haidani chahi ama hele lanasi ana haibasu adum haibasu haidabanate adubu hujikti sum changchandana sarkar asna aduki matik lawba yaba khongthang mayam ama lawri Bharatiya Janata Party gi sarkar ase lehanbiyu masigi sarkar asna leidiba makhaidi Manipur gi adugumba territorial integrity da asopa kanba amata piroi hujik akoida narco terrorist na lan tara ibasisu tahandana ba amuhanna thawai amata sok tanabasu sarkar asna khongthang mayam ama lawkhali haibasi haijaraga ai punamata khuramjari